Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiyan isab kita balik si programate. Yan si waktu magkasuwa ni balik si Jibril alaihi salatu wassalam do Nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngagad-ngagad in Nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang sumiyan siya magkasuwa og si Jibril pabalik alaihi salatu wassalam. Sampay nusin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pigi gatik kas iya si Jibril alaihi salatu wassalam. Puas amban ang patpuel lew yan amban pagkaswa si Gar Hira silingab Hirain Pain sallallahu alaihi wasallam si waktu ko pa ini palingan makakale ko suara amban yata langit sarta angkat ko pa ini in matakon pariyata langit geke itu si Jibril kita ko mga dampegan sin langitin ningko data paningkoan si langit ubo sien takeddut in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hebba ye pagsakay sayen diretso ye hapluma magdayday ahline hawasamyaan yene haiba si Jibrilin alaihi salatu wassalam piki bungkus in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na po sa maniin magturul-turul na in wahihin tekka patek ka na si iya in ayatin si kaduwe atawa kan surahin iya ayyuhal muddathir. Puas man paghapenian mian masi iniwinu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha puane binoowe ni ilanen ni Muhammad an-Nabi pi sidambua si itne yene tao si kitab me madumheluhin ko na may Injil sarta inakahan na si Waraqat ibn Nawfal yan ay maghapen si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tasambat Waraqat ibn Nawfalin abshir bangkoy kite mian hap ye balita lay hap ye swiswilay sarda penwara ka ako magneksaksi ko kaon pa inne yene nabi pangaka we si Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam duk ye pa inne takiten wien duk matekasi kauyuen yene pa inne magbaboo wahi matekka pa si Nabi Musa alayhi salatu wassalamin ingkao pa inne nabi keo yene hinapusan nabi si ummat ininen ostinamban pe waraka bisaranin banghadya ko pa inne ellompe si pagnabihan winin asal tabang tikeo duk tabang hadje na po sa manien rahimahullah waraka niyan gaduye ellom teggel yene Waraqah puasan pa nuinuine yene pasi Khadijah dok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu neta paboin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pineges ni me shaitanin magtangkyo wahi pada taawan pada langit sampai pa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
Me'jinin pa inne manaik si parata langit, pakali si patayngit-tayngi si nengep si wahi. Nabang ni si makakali wahi da kalimat, tinambahan de pasiyam, puting, na pag tekkane in pag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin, pinegas ni siya, ilahagan ni siya, yan may jin maningip mapareta mahawanin. Fa in Allah subhanahu wa ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Tinibak ni siya, in may shaitanin, may jinin, yan magtangkew wahi at ang baneta mahawan ubos tinambahan kaputingan. Napuas sa maniyan magdakwa na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwa secret 3 tahon nagnai amban may matapit-tapit siyahin duk may mahapakal nin na magdehedluhan yan mga hagad iyahin duk patala ni si amban may authan na magtimok-timok siya may sahabat nin kung nilipente si Abu Bakar nuk sinapi aman may dehelo to Islam, magtimok-timok siya magkasuwa-kasuwa si Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Ubos suiswite sa bangsa ingge in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tekas iya in wahihin. Tasabot Aisha radhiyallahu ta'ala anha amban andah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abu Bakar painne takiteku in sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekas iye wahihin si waktu lahat tenne sampai painne mian fokus ye pa kalay pahap sampai pagwa hini sungot nin in sallallahu alaihi wasallam naiin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa ingge yene sumampay sikite in Islamin intoin supaya kite sanyang bang ga painte sababan amban iye ga niya ito yung kasanyangante may ipon Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang painisap tinumpasan iyan Nabi bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbas hap iyan tumbas hap sinabi sabab umat ne pagtuyuan ne mang painisap kita bi gay hinaram amban magkasuwa duk iye Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk nuhut iye nuhut bakas ne duk maka guna sin syafaat ne si Allah akhirat duk gay kita duk bang painisab kita bi pinainom amban ni haud halo tawalimbu panagame si iye duk makainom kita bi amban yene tangan ni mulia yene inom gay makalekak kita bi salama-lama puas billahi insyaallah subhanahu wa ta'ala magkasuwa kita bi si next video biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.